Emoyeni wami kunenzaba yemifula yemali lapho. So la ngabe ukulobhala sihloko maybe singathi umfula lo philapho. 46 verse 4 Psalms. Uma umfula nemifudlana lejabulisa labo abasekhaya kaNkulunkulu endlini egcwele yasedwa bonke. Haleluya. Khona umfula lo nemifudlana. Ngijabuliswa ukuthi kuthiwa lo mfula lo nemifudlana ujabulisa labo abasendlini kaNkulunkulu. Uthi nangabe sesendlini kaNkulunkulu kunemfula nje lokho lo mfula unema streams losho ukuthi akusinje ukuthi munye but unemifudlana but laba abasendlini kaNkulunkulu bathola injabulo lomfula. Mina kaloku ukuthi injabulo yethu nasesendlini kaNkulunkulu ayisiko ngokuthi sithole ini kuphela noma ukuthi ngitholile umsebenzi noma ukuthi ngakangani noma ngekuthi ngithi nako ukudla lemali lakudlile noma ngidinga ukuthi ngilale endlini but kungale mfula kungalokuthi ngilale kaNkulunkulu kunemfula lokumele ulethe injabulo empilweni yami. Le njabulo lena ayivele into lesingatibona but yona ithi noma ngabe kuthiwa udodla imvolo ongayithazi noma longayikhanuki but still ujabulile noma sengithi unale mfokodo ayibanga ukuthi kwentekani noma nje utawushaya kushwana lakho bese uthi suphu noma ngabe inyama yakho lokayithandi but imfokodo yakho lele sithi joy kulo mfula kula ekugcineni kwalamanje kula ekugcineni lento yaNkulunkulu phakathi kwakho ngiyo leta wakhona ukuthi noma ngabe kungathembisi noma ngabe kungabonakali keja nje ukhona ekuphila uhamba lobekana la ngembili ekuseni kuphela kuyo ukuthi uthethe kule verse ukuthi kunetikhathi empilweni lapho khona uyekelela nje uNkulunkulu. Kwabuta eze kwathi ngiyakubona konke babekhona bathi ubumhlatshelo kwathi Inkosi kawubona kunetikhathi lapho khona akusinge ukuthi le mjongo ngibona ini noma kunani but nalo bekusustain nje bekukulembo lebekayivele ngephakathi bengeka akhona kuyichaza bengeyisense nakubo bonke kungabo nje kude iBhayibheli alithi khona watshela sabathini kwathatha lebemela hambela ngobahamba uthi bekawothi nakabuya abuye athi bashodelana Inkosi tatibonela njengoba yatibonela so ukhona umfula lona befudlana lo wenda laba abahlala ekhaya kaNkulunkulu bajabule. Amen. Indzaba yethu ke bazalwane iku-John 4 but bese sikuyo indzaba saqhubeka nje nemavesi ngekunanzelana kwawo. John 4 from verse 7 to 15. Ncwadi ya John chapter 4 sitaqala verse 7. Wase uhamba umfati waseSamaria ate uvuka emanti. Jesu wasekuye asewumnasise. Bafundisi bakhe bebasengekho bayokuthenga ukudla edolobheni. Lo mfati waseSamaria waphendula wathi, "Wova njengoba wena ungumJuda mina ngingumSamaria, ungicelelani ukuthi nginasise? Ngoba phela amaJuda akadlulane naSamaria." Jesu waphendula wathi, "Ube mane bewathi isipho saNkulunkulu, nekuthi ubani lona losingasise. Ngabe ngicela kuye, yena utakunika imali kaPhilato." Lo mfati wathi, "Nkosi, awunalutho lokukha, kanti nalo mthombo uyashona. Pho utawathatha phela imali kaPhilato?"
kanti wena umkhulu kungababe wethu Jehova lwasinika lumthombo yena wanatha kuwo kanye nemadodana akhe nemihlambi yakhe. Jesu waphendula wathi, wonke lonatha lawo manzi uphethe ome futhi, kepha lomnatha imali leyamnika wona angeke aphize ome naphakade, ngoba imali leyamnika wona ekhathi kuwe ayaba umthombo wemali laphuphumako kube kuphila lokuphakade. Umfati waphendula wathi, Nkosi, ngiphe lawo manzi khona ngasawuphize ngome ngingayophize ngiphe lapha lokho imali. Nawuqala lento letsini ngabonkulu bekufanelekile ukuthi Jesu endlulela iSamaria. Nawuqhubeka soyabona ukuthi vele bekumele atobona lo makelo kwendele umsebenzi omkhulu. Nalapho ngawo nje babemfundisi ukuthi ekugcineni lo make bathi nasekayitholile lento wayigijimisa. iSamaria nje yadinga umuntu ngenxa yokuthi lo make lo wayikhongedela lento wayithatha ibamba. Inkosi Jesu-ke ithi kulo make ngathisa ngoba kuloko uNkulunkulu la kufuna kithi konke malanga nje kumile ukuthi kunathise. Uyafuna ukuthi sikunathise konke malanga. Umile nje ufuna ukuthi sikunathise. Nasibezana nje uyafuna ukugcwalisa information ngemikhuleko ngobufakazi ngabo konke lesikwenda kwenzawo. But ifuna sikwende lelithuba kwakhe kuNkulunkulu. Nakathi akamnathise lo make uma ngazosile la qualify. Ngathi uyamangala. In fact ayinekuthi akaqualify kuphela. Wathi nalo mthetho ngokuthi emaJuda nemaSamaria akudlelani. So uyamangala ukuthi ungicela kanjani imali mina ngoba asidlelani. Ngoba uNkulunkulu nakasifuna afuna timbo kithi kuba nalekho letima embi kwethu lesitatiku sine lesivakathi ngeke ngikhona ukunikeza mina ngakunathisa njani nje mina Nkosi ngihluphekile ngakunathisa njani nje mina Nkosi ngonile ngakunathisa njani nje mina Nkosi nginje kunenge lesikubeka embi kwethu. NaNkulunkulu acela sibalala nezaba sibe ngazi ukuthi akusithi lesingakwenza lokho kube vele kungasithi kepha nje uNkulunkulu khona la kucelapho nalamuhla nje sisaselebrate usuku labomama. So uNkulunkulu uyacela khona la kufuna nabafuna abasha uyacela nakobabi ngoba sonke side ukuthi kube khona lesikuletha kuye ufuna kunatha anathe kithi. Nginaka verse 10 ukuthi Inkosi Jesu phendula ithi uthi bemane bawusakhe isipho saNkulunkulu. Tell us from Romans 6:23. It's for the Hebrews 1. Verses 1 and 2. Uthi verse 10 Jesu waphendula wathi kube manje bawusakhe isipho saNkulunkulu. Nekuthi ngibani lona luthi nginathise ngabo gcele kuyi. Ngoba sizabalaza kangaka nje nokuthi sideke nokuthi sive ngathi asikafaneleki. Ngile ukuthi asikakhona ukuconza lesipho saNkulunkulu. Nalokuthi ngibani locela kithi namandla. Ube bese siconze kahle lesipho saNkulunkulu lesingile Inkosi Jesu. Ngiyacabanga nje ukuthi nalamhlabeni engathiwa umitha umuntu lomkhulu lophethe emakhiya alokho into lifunayo. Nangabe ungadi ungayekela lithuba nje lekucela uthi nawuthi athi uyasithela bathi lokhu menaye lapha phela
uphethe lapha ebhange bebofeta injinani la ngathi hawu ngathi ngangishiya inzaba yami manje lothi ngongadi ukuthi ngibalo lo la celeni kwakho uthi ke Jesu ube bawusathi isipho saNkulunkulu ukuthi ngibani lona lothi nathi khona ingolokota yisho ebeyidasida ukhona ediliva lokugcinakalayo ngicela sifunze lokho Romans 6:23. Inkokhelo yesu nokufa kodwa sipho semusa saNkulunkulu sikuphila lokuphakathi ngaKristu Jesu inkosi yethu. Amen. Sipho sekuphila lokuphakathi singaKristu inkosi yethu. Kuthiwa ke kweba usathi lesipho lesemembili wakhe bekungiyo inkosi Jesu. Envulo uNkulunkulu wakhuluma kubokhokho bethu nabaprofethi isikhathi esiningi nangendlela eziningi. Kodwa kulamalanga ekugcina sewukhululekile ngengozana yakhe ladala ngayo umhlaba nawo konke okuyo wayimisa ukuthi ibe idlalifa yakhe. Haleluya. Ngithanda nje ukuthi liyasho ukuthi emvulo but lithi nyalo sokukhuluma kithi ngengozana yakhe lamise ngayo konke izinto. Lokho ukuthi noma-ke abengade ukuthi ngibani lobelambi kwakhe labesekebelambi kwakhe ngilena vele uNkulunkulu kakhuluma ngayo yakhe inzaba leko ukuthi nje yena acele isimo siJesu kube ngowani ngabe ucele kuye yena bekatakunika imali laphilayo ngoba Jesu unika nemali laphilayo and nakasho njalo noma-ke isathi uyamangala noma solo unazo lezinye intaba lathi ishopo isimo sikade nale ngihelela udawukhathana solo nje uyadideka ukuthi okay-ke nangabe nguwe but udawukhangani futhi khona lezinye izimo latatiko lebendisebenza letikahle uyakhotha verse 12 ukuthi umkhulu ingane wena kunababewethu uJakobe lokho ekubhala umthombo lenitabo ngoba uthi lo mthombo waJakobe uthi sine sinathakuwo letilwane tethu losho ukuthi ngosupplier kude labo kune-40 khona sosho ukuthi wena somkhulu kunalokho because lokunye kunaletinye timvo lesidayela lesitatiko sifuna ukuhamba ngako-ke noma sekafikile kuthiwa lomkhulu kunaJona kuthiwa nangabe Jona wathi nakafika eNiniva memethela tinzaba taNkulunkulu iNiniva yonke yaphenduka yamemethela zimo but ithoba phambi kwaNkulunkulu uthi kanganani-ke thina esikhathini sethu ngoba lomkhulu kunaJona sowuphakathi kwethu uzathi lo mbhali mayokuwe asho nama-cities namthula lapho khona ahamba khona Jona athi niyawufike nifike nithini phambi kwaNkulunkulu ngoba lokho lokwenzeka ngiko lokuhlulelana wena kwaNkulunkulu so kunetimvo letinye lokwenza ukuthi sithi tayeke siyadada abeNkulunkulu afuna kwenda umsebenzi singakhoni lokuthi yes noma ukuthi sivume noma sicele futhi Nkosi siphe nangabe wena ucela ngoba uNkulunkulu okucelayo akaceli langasiniki kona noma langeke asinike kona akasiniki ngoba singakafiki la sithi khona Nkosi nathisi angeke vele uNkulunkulu sekanathisi ngithi nje ebuthini bethu la suka kucela lokho la suka asinikete wona manje ngalokuthi uNkulunkulu nje ngiyangeka atihlobo bethu ngako Revelation 3:15 lithi ngime umnyango ngiyangcongcotha loba ngivela amavele ngiyangena ngihlale naye
Hayi ukuthi ngiyagwabula noma kunemandla onke kuwena. But ufuna le mvume. Akasiceli imvo ukuthi sathi sukela nje. Ngakho nje nawufunza ngale Luka nakhulunywa ngalaba mfowethu la-2. So abekuyaMatha naMaria. Matha waba sekitchen waphithipela. Maria wahlala enyaweni kaJesu. Nakasethi enyaweni kaJesu abefunza lenhliziyo yayo inkosi Jesu. Lolo manje lophithipelana. Namba 1 nje wamphekela ini Jesu. Uma tingani zingani. Ngoba ngeke udafaka swaya la ngaphakathi. Ngeke bathi lo bekathethe enyaweni bekafunza lenhliziyo yaNkulunkulu. Nakasukuma lebekatawukwenda betabeni lokufanele. Bathi lo bekaphithipela atendele. La yabona egameni lakhe layo inkosi Jesu ngako lebo lebekayenda yamsiza. Waphakamisa livi vele singathi Nkosi Jesu nawe ungibonelele Maria uthethe nje nawe uyambuka uyasimba ngoba uyatendela lona ufunza letindlela tothi nayasukuma ende lokufanele angeke inkosi isicele ivo lani kasinike yona ngoba vele uyathi ukuthi kude lesingamnika kona. Sine simnika lokho la sibasinike kona yena. Nangabe asinika simnika. Ngilapho la uvula khona le. Uvuleke lama-strings. Ngoba shotha kahle indzawo yageleta. Sine nje kwethu ngokuthi simnike sithathe lokho la siniketa kona. Siphinde sikubisele kuye. Naba bafuna ukukhuleka utholakala kuye ngoba vele utawuphendula ngokukhuleka lasinike wona. So umcoka ukuthi sibe kuye sisho kembe ukuthi simade ukuthi umbani phiza futhi sicele kuye. Fana nokuthi nje ngingathi ngingaka ngibe nemasweet bese nginiketa nakumbuso isweet ulaka Sunday school nombuso bese ngiyasuka lapho ngiyamcela le sweet nginiketele wona avele inafihla angafuni ukuniketa una le sweet lelo nalova ube nemali ethenga lelinye ngena mina ngithengela amaningi noma nginemali ethenga lelisha. Yena ufihla kona lokho la mfihlela kona ngile ngibona lekaniketwe ngimi noma ngaphela lo muntu apho wabona kimi nilo ngaphinza mnikete. So thina uNkulunkulu uyasifuna kona ufuna ukuthi sikuthathe kuye siphinde sikubisele ngilapho la bantu awanza khona insaya yethu sekutheni sivume sikucele njengoba vele uNkulunkulu sesishido ukuthi angeke azasifolowele. Yesha uyafuna ukuthi ube na yes novela kithi. Haleluya. Sikhulumeka ukuthi lokunye lokwamvimba lomake umlando lobeka wathi lobeka nawo. Ngiyacela sifunze kuLuka chapter 1 verses 57 kuya 63. Bekathi lo manje ukuthi khona lesinako bekasiko ngomveli. Bese Jesu bekafuna wena lokungetulu balokho. Ngoba nakaqhubeka uze athi nina nathi ukuthi uNkulunkulu khona kuyathaba lena lokunyathilela. Uthi mina sengithi uNkulunkulu akakholwe ngamoya nangeqiniso. Akekho ngedetoshinda. Bekaletha isizini lenye angangcwabeli kuhle. But athi unokuthi indaba nikhomba nami ngisengikhona. Vumela lokho.
Luka 1 verses 57 yes 63. Sefika isikhathi se-Elizabeth sempeleka, wabeleka umfana. Bomakhelwane nemihlobo yakhe beva ukuthi inkosi imbusisile, imbusise kangakanani, bajabula naye. Ngelilanga lesiphohlongo umfana naTebe beta ekusokweni kwakhe, base batawumetha ngelibiko leyise elaluZakhariya. Kodwa unina wathi cha, libiko lakhe litawuba uJohane. Bathi kuye, ingani kude ngithola sinye isihlobo semlesene libiko. Base bakhuluma neyise ngetandla, bambuza bathi yena ufuna lokufananiswe ngaliphi libiko. Zakhariya wacela ukubhala, wabhala wathi libiko lami uJohane, bonke abantu bamangala. Haleluya. Libiko lakhe uJohane. Zakhariya bana Elizabeth sebabadala bafuna umntwana. Bamkhonda ngoba lo sebangakemi ngoba nalo mlayede ukuthi umntwana sowuyeka. Wawuthola asendlini kaNkulunkulu. Bekaseva kuthiwa belogema lakhe. Wangena, wanganaki ukuthi ude yini nokuthi unani. Wangayikholwa leyo, atibuka nje ukuthi kanjani. Kuthiwa-ke inkosi, kuthiwa nje wavalwa lo mlomo waphuma lapha sekangaseva. Sekangasakhuluma the-express. Kuthiwa labantu babona ukuthi hayi, khona la dibane naye ngekhathi. Ubone uNkulunkulu. Sekufika-ke lesikhathi la sifunza khona. Lapho khona sekafolwa umhamba ebaleni. Sekabelekiwe sekunale isilanga ukuthi ngalesijuda bekuba after 8 days bese sebayedala. So kuthiwa igama. Nakethiwa igama-ke babutele umake ukuthi umfana ngubani. Athi uJohane. Hayi bacabanga ukuthi ngoba bathi kude mose la story sefuna uJohane. Because ngalesa sikhathi lesa bawukhanza ukuthi umfana uthola le gama leyisi. So beba expect ukuthi nje noma uZakhariya noma kuthiwe uthezele igama lalomunye lo part of the family. Manje lokusho ukuthi uJohane bathi ngoba phela akakhona ukukhuluma Zakhariya bamnikeza iphepha futhi wabhala Johane. Kwaba shintsho balivumela lo shintsho le verse ekhosiswa kulamagama lathi mose kude elisemvelo legama lelo kuthi kwaba ngenkulu kwalebe bakutayele nale babakwadi but bakuvumela kwethiwa wabamJohane kwasuka kulokule lokwatiwako ngoba ngikholwa ukuthi uNkulunkulu bekabatshelile ukuthi lo mfana akube uJohane ngoba vele bekungasi umfana nje keja abevele kunelibito kuneminisi lebekade ephusha. So uNkulunkulu akamnikeza igama bekade ukuthi lisho ukuthini ukuthi kwendala. Bathi bona bavele bayivumela. Na uthi lokunye lokusivimba lesikwatiko nalesike sakunambisa nalesikubonile. Bathi uNkulunkulu nasekasho ukuthi umfana uJohane. Umfana ngabe uJohane. Haleluya. Sivumele lokhu uNkulunkulu akufunako. Ngoba nangabe sitawuvumela letiyalo phakathi kwethu. Ngito letitasigijimisa. Ngito letitawusena ukuthi sime enzaweni yethu. Mloyo naloyo. Futhi nangabe tiphilile sitivumela nje. Sitawuthola nje milayeto noma kuphi. Akanawumela ngisho ukuthi uzohlala phasi kuNkulunkulu. Nasendleleni nje utabakhuluma kungabe esikhathini esiningi ukhanza ukuthi sesithi bekusho manje kunetimvo uNkulunkulu atikhulumako atikhuluma emoyeni yethu asho nje ngoba uNkulunkulu bethu ukhanza ukuthi asikhona ukuconza konke but nje yena usuke asho kona lokho. Bengisheleshela babedlamini ukuthi bengifunza etertiary
sengifundzela. Ngifundza kulesinye isikole lesila edolobheni. Le course yami ihlukaniswa igaba labo 6 months ichubeke nowegcina ube ngomnyaka. Nginale challenge ebhadalayo njengoba kuthiwa imali nje. I think uNkulunkulu nje wasebenzisa lomunye but naye short bekamenda nje ukuthi avuse. Lo sitoko sami bekamenda nje ukuthi anyikathise ukukholwa kimi. Cause wathangiye but nasephansi ngiyalandzela ukuthi imali ayingasatholakala imali. Ngalenye langa belishisa njengoba lishisa namhlanje ngephandle ngihamba lapha ngamanzini. Ngeva nje moyeni wami ukuthi angihambe ngiyofuna indzawo eNgwane Training Center. Ukukhuluma kwaNkulunkulu vele kufike nenjabulo nje. Ngajabula kakhulu nje from nowhere ngihamba ngobadala nje sifunza naye. Akavana ukuthi ngithi kuthi khona inkolo selivile. Ngahamba ngacabanga. Ngayihlala yakhona. Bekungendisense. Lemuva la bengisuka khona bengakabhali bengiowona lembili. Ngifuna ngena kule level landzelako leyasemuva ngiyefakazi bayo ukuthi ngiphasile. Kenja nje ngahamba ngale njabulo ngafike ngathi okhuluma indzaba yami. Nasengijika indlela bese ngibheke phansi. Ngoba sengibuye enyameni yami. Nasebangikude ukuthi sifake njani ka level 2 ngoba udele ka level 1. Sengikhane ngezinga nami ukuthi singangena njani ka level 2. Lapho sengivele ngathi ngabe ngiyireversa process manje unjalo ke uNkulunkulu la kamnanzi ngako inkola ayikhulumako unikete amandla kwakho ukuthi action ngaleso sikhathi nasaqala kasebhida least usuka sowumemetele wena timbo wasuka nje wena wahamba washiya ivelabini washiya konke wathi wena uve uNkulunkulu uAbrahama wami kuthi ke embili sekenzeka ini lesithathu sosithetho somanje kubuyele emuva kwenda kanjalo ukukhuluma kwaNkulunkulu kwethi ukuthi akakhuluma simlalele to cut the story lesizwe nje sobesisha ngathi ngiyifolile indzawo ngakona bohle baNkulunkulu ukuthi angishintshe but mina kanje lento lengifuna kuyikhotha ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nje nasesiphithiphithi zabamanzini. Kunebantu labanye ngakuthiwa beka Sawula. Yebo beka Sawula basuka kuPaul. Thiwa Sawula wathi labantu labanye bawubona lo mbani yena walimba lephimbo lakatogutshulwa. Abe kuPaul. Nakaphendvuka nje. Atitshela yena ukuthi uyobulala eMapholi. Abavakala labanye ukuthi sekuthiwani kuye but yena weva. Babona ukuthi ngasishaywe niyazi na. But live navyo wangena kuNkulunkulu bekakhuluma naye. Ningaba kanengi. Kenja intiyalo asivumele iphile phakathi kwethu kuze ukuthi uNkulunkulu akushowe. So wena bona lokho. Futhi sinokuva ukuthi nyalo sofuna ukuthi wendekele. Hallelujah. Bonke labantu esibabona eveni laNkulunkulu abasingakhothabani. Bonke laba bengatimvo. Bebathutshwa umoya waNkulunkulu. Bebathutshwa ngulowo uNkulunkulu bekashido ngikho bebanikeza sibinzi. Ethi kwathi lonke itimvo lezikhona. Nathi singeke nje kwethu ukhona nje. Emandla yimuva hamba gcini. But sidinga lamanye emandla natawukhona ukuthi noma ngekwasemhlabeni ibonakala kumnyama but uqhubeke ube nestrength sekuqhubeke uhambe nje sekuqhubeke uphile noma ngabe kungathembisi. Ngiyacela sasiphinze sifunze sibuke nami ngake nami livlambo uNkulunkulu ekhuluma ngaye. Ngicela ngeke sibonele lesi 2 Samuel chapter 20 lesine unkosikazi njengoba sinale lisuku lokuthi kangaka
2 Samuel chapter 20. Sihlangane ngebantu laba very strong, aba powerful. Kule vele phelele benikhumbula nje. Besixoxa nasitangala esombeni ukuthi le influence leqhamuka kwesifazane. Kuthi lo munye make nje washonela imvozakade yakhe nje. Watoyifaka nje etikingeni takhe nje latatiko lemavovo takhe. Siwa-ke benenzile lenkosi. So kuyabe lo mntwana wa Herod wajayiva wamjabulisa bakwakhe. Lo baba wathi nje naye akacabanga ukuthi cela noma yini ngayina. Wabathatha umntwana nathi ngiyacela kancane sengithi shobe ngale kumama. Hayi nganofikile. Nakafika ngale khanza ukuthi make hayo lenzaba yakhe nje layilwabo. Bani sothole nje intoja. Umana nje likhona ingabala kaThanza angaza funa inhloko yimuntu. Umana nje wonke utayindana inhloko. Ngabona abantu isona simane ngicela ishaphisi. Abafana bacela nje kancane bacela ishaphisi. Wathi ngasengithi ngothola inhlakanipho manje. Awuwathi nje inhloko ya Johana. Nale mhosi kuthiwa yamangana. Manje beseyivele ikhulumile. Yaqhubeka yawenda. Bekunemuntu nje wesifazane nje wafikile akhona. Wenda imvo. Yada tsoyalekhakele lenhloko ayifosokala kubethi iBhayibheli yaqhubeka likhanda naye nje ngabe bekakhala lanyana uthi nje angalethela inhloko izisetrain inhloko yaJohana ngakuthi bekunemuvu lebekade nathele bekanathekele ebhele kunehlelo bedwama ngada nasekhona ngafyosi bengilalela sesekhaya sikhathi esiningi ngabe kungenyameni namkhuluza ukuthi ubona sengifoje naye kelebhele ngasola lo make bekanathekele ebhele kwavele washo konje kwaphelele nalokho kunye ngifunze ngaye yena uJezebeli kuthi abantu labasha khona lo waqala ingoma nje wafaka legama bengathi kusilungu nje abangala nje le ngoma lena lo make lo mubi kangaka bekayisukela ngani bese bayifakela lena bethu bafana bayiphitha ingandihlabe nje ingoma ndingakhona lo papa ingoma nje lengamfaka inkulunkulu uma kusiwe lapho nikhona ingoma lengamfaka inkulunkulu isiwe lapho hayihlabe so wabuya ahambe umfana ahambe phela wabuya ahambe phela umoya uphasi kanti ahambe uhlulekiswe kule ingozi afuna sibhekisana kwathi lapho nje hayi phela sibinisa ubaba omkhulu hayi maso wajika sekanyondlo take wafika ekhaya wabona ukuthi akajabuli awuhambe wamhlothela lula nje futhi ungabakasonje uyinkosi dlani kudlulala wadla walala wasuka yena wathatha step senkosi angithi kwaze nje kwaba nale step nje shothi ivumile inkosi kokade incwadi wethu umhlangano wathenga abantu ukuthi laphlangano yimfike ekhombe nangabhothi ukuthi wenda imini hawo wabuya lapho wathi sivini sorted ambe sivinini bathi-ke noma bakhona bomake bebakabi bakhona bomake babengesikho letifo njengoba sifunzile nje ngana lo wavumela Jesu la John 4:4 ngoba ijumo loluhlu ngoba wenda phiko letifo ngiyacela sifunze 2 Samuel 20:16 wamemeta umfazi lohlakaniphile angekhathi edolobheni wathi lalelani
tshelani Jowabe ukuthi akete lapha ngilokhuluma naye. Asiqhubeke. Jowabe waya kuye lo mfati wambuto wathi, nguwe kambe Jowabe? Jowabe wathi nguye. Lo mfati wathi, lalela-ke futhi incekukazi yakho ithini. Jowabe wathi ngilalele. Lo mfati wachubeka wathi, lokho kwadzeni bokuvamise ukuthi hamba ulandze impendulo yakho e-Avela. Bebavele bente njalo. Kube kuphela kwendzaba njalo. Sine sibantfu bekuthuna nalabathembekile ka-Israyeli. Wena wetama kubhubhisa lidolobha lelingumnini we-Israyeli. Ufunelani kumita lifa lasemakadzi? Jowabe waphendula wathi, akube khashane nami kumita nekubhubhisa. Akusiyo injongo yethu leyo. Kukhona indvodza lekuthiwa nguSheba umsa waBikri. Wekutalwa eveni letintsaba kulaka Ephraim. Uphakamisele inkosi isandla wavuleka Davide. Khiphani lowo muntu ayedwa ngitawube ngiyaliyekela leli dolobha. Lo mfati wathi kuJowabe, sanjikela inhloko yakhe lapha ethule enkonzeni. Lo mfati wase uya kula madvodza abenawo nalelisu lakhe lesihlakaniphile. Base bajuba inhloko yaSheba umsa waBhikri bayiphosela Jowabe basethule enkonzeni. Ngake Jowabe wasewushaya imbalambala. Haleluya. Jowabe nemfati lohlakaniphile. Le ndvodza le ibanisa Davide. Ngabe siyobhaca kule sithi nayibhaca ngakaqale khona nje ukulangeni imfuzi. Jowabe bese bagigelele indzawo bafuna ukuyibhidlika. So spent over the whole city. Kwaseke kuzoba umfati lo. Uthi ayitshela Jowabe ayetela sokhuluma. Ayeve ukuthi ukhala yini lakhala naye. Wathi lona mfuthi imolekini. Ngoba uthi umfati wayefuna ibhubhisa nifa kaNkulunkulu, uyifuna ibhubhisa. Live nje. Lelinsinto kwangakatsho emlamveni. Uthi lona mfuthi ibephine mina ngifuna namuntu nangola ngekhathi. Uthi umfati ikhululeke. Basotha ngale ngekhathi kwaphela kuthiwa bamjikela lenkingi. Nangabe sime kahle kunetimvo liyangeke ukuthi sawubona ukuthi sibe lithamo. Leti people lebefuna ubhidlika the whole city. Nangabe thina sime kahle tiyalula nathi gogoda. Utaba nje tinkolo letincane. Angeke kufe bamfuna abanyengi. Ngoba tabe kuvuke make lohlakaniphile. Akhona ukuthi alethe iphemvuko. Usinze bamfuna abanengi ngoba uningi lokusikhathathayo, uningi lokukhona, uningi lokusehlulayo. Bathi nje sithembe wona lamandla leswaphiwa nguye uNkulunkulu. Uningi lokungahambi kahle. Uningi lokungakuzokushintsha. Ngeke uzokushintsha nje umbala umteki. Bathi uNkulunkulu. Longekhulu kade tonke tivo. Longenda tonke tivo. Uthi verse 13 je ya. Sasukile. Sasibuyele Johana 4. Uthi verse 13 Jesu wamphembula wathi wonke lona athanda amandla nawo uphindze ome futhi. Kepha lo lona imandla engiyawunika wona angeke aphindze ome naphakathi ngoba imandla engiyawunika wona ekhathi kuya ayawuba umthombo wemandla laphuphuma kube kuphila lokuphakathi. Kwenza ukuthi simvumele uNkulunkulu ngoba nje yena already ukuthi asinathisi. Ngeke wamemeta ngalinye langa ukuthi khona intombi. Siwabe kulanga lekugcina nalowo mcimbi but kwathiwa khona intombi etanathi. Impilo nje yalamhlabeni ngidinga umuntu onathile. Wonke umuntu unestress sakhe. Ngabe noma ngusha unestress sakhe. Khona timbo letifike tingayenzi sense. Udinga ama-answer. Tuwate konke timbo longativa ngephandle udinga kuvuthwa uNkulunkulu.
akunikete imbono takuchuba every day. Uthi lo mnyaka kahlabela info yinye lenjutshutako uyacabanga ngami. Ngemva bathi nebafana sebastresswa ukuthi uphatha yini. Uphatha lokho akaphathi lokho. Ustresswa ukuthi uphatha cheese napholo. Lokunye ukhaliswa ukuthi ukude lokho. So stress nje sineke ikhathalwa ngaso. But lithemba elikhulu libuye kuNkulunkulu. Moya lesina asivume ukuthi kungabi dry. Kuyasinza tonke into letikhona. Kuyasinza but longasiphathisa kalula. So mina kaTabela mohamba kalula indlela yonke. Hayi ngoba sikhona lokuhamba, hayi ngoba kunjani. But ngoba kunalesimfelo. Nalesivumele ukuthi letiya letingephakathi kwethu igobhode njani. Nase igobhoda sawutenta tiko sawavikele emadolobha. Sabenda 29:30 lokho umfati waphuma memetela sikhona ngibonile. Sawutenta tiko letiningi lesingazana nesiqabane nanasi. Ngoba kuloyo muntu kunekwakhela kumembe kwakhe. Bathe manda siwadzinga siwatfola kuye kuNkulunkulu. Sesithandaza nje. Ngafisa sithandaze kulamavi verse 15 ukuthi umfati waphendula wathi Nkosi ngiphela omandi khona ngasayophinze ngome ngatawuphinze ngite lapha tonke manje. Sivumele uNkulunkulu nje singani lidla uNkulunkulu lithi bafana bakalisayini bake badzima nje nawufunda nale numbers lithi badzima nje lesinkwa lemama. But let me get the appetite here. Like we are sidla info yinye every day. Sesiziphelwe appetite. Singani. Instead simcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiphe labantu ngithanza nokonje ukuthi lo make wabe siyasho ukuthi Nkosi ngoba siyinqwelo ngale ngoba abone ngolo. Ingempilo but ibonakala iphini. Lo mlayeto bolethelwe Apostolic Faith Church Zombodze Media.